Igore, pošalji samo zahtjev pošalji. Ajde, ili ću ja. Ajde, čekamo. Evo ga. Pozdrav Marina, pozdrav Igore, dobar ti dan. Pozdrav, recite mi, kako govorite ova... Da. Evo, ništa šta kažem, tu sam trenutno, ili se čujemo? Čujemo. Dobro. Evo, ja sam, da vas pozdravim, ja sam trenutno u Šibeniku, odnosno u Šibenskim Bilicama trenutno. I teraz imam nastup tu u jednom beach baru. Tako da, evo, već sam tonska proba nakon ovoga mi je za jedno pola sata. I eto, što reći nego veliki iz Šibenika. Malo odmakneš kameru da te se bolje vidi. Super. Pazi se distance, čujem na televizoru vijesti da je veliki broj malo danas oboljelih, ali nadam se da će to doći kraj. Dakle, ovako, ti si, ono što sam uspjela, znači, saznati informacije, rođen si Šibenčanin i javnost te malo više upoznala u šovu Operacija Trijumf. Evo pa nam reci malo o tom šovu. Mislim, ja se jako dobro sjećam toga. Evo, kako ti je bilo to iskustvo? Pa evo, taj show Operacija Trijumf ima već dosta godina, ima već 10 godina od tog showa. Bio je znači 2008. godine, kraj zadnje tromjesečje 2008. godine. Jedan jako popularan i onako pan-balkanski show koji je dosta ljudi izbavio, recimo to tako, radno nebo. Jednostavno, to je bio show koji je onako bio dosta spektakularan i dobar produkcijski, imao je dobru medijsku pokrivenost, imao je 5, ako se ne varam, i 6 zemalja u to vrijeme. Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Makedonija. Tako da je jednostavno jedna jako lijepa stvar, krenula vrata na to. I je definitivno nakon toga došla i ta ponuda za Eurosong nakon tog showa. Mislim da nije bilo showa da nije Eurosonga u tom periodu. Eto, nisi pobjedio, znači ispao si u 13. epizodi, ako se ne varam, i jesi bio zadovoljan tim svojim postignućem što si u tom showu napravio? Mogu vam reći da jesam, zbog toga što je taj show u to vrijeme toliko imao popularnost da već je meni mnogima bilo na kraju dosta svega. Toliko smo imali tih live-ova pred cijelim balkanskim, cijelim ex-useri, neko bilo svega i ko se pokazao se. Sad ta pobjeda ne nosi toliko beneficija, čak više nosi obaveza od produkcijske kuće nego što nosi nekih možda dobrih stvari. Znam da ovaj čovjek koji je pobjedio, Adnan iz BiH, on je imao toliko obaveza za produkcijsku kuću da jednostavno mi ostali koji nismo pobjedili, a također smo se dosta afirmirali, imali smo mnogo više prostora za žive nastupe i za građenje konstrukcije. Ako me razumijete. Razumijem. Dakle, osim tog showa, poznanica je da nije samo, da se glazbom nisi samo tada počeo baviti, počeo si se još baviti puno još prije, sa 7 godina, gdje si postao pobjednik prvi ples dječjeg festivala u Splitu. Kakav ti je bio to osjećaj kao jednom... Da, tako. Naime, pokojni Remi Kazinoti, jedan od najboljih hrvatskih aranžera i producenata, koji je nas napustio prije 2 godine,
On je vodio u to vrijeme taj prvi pljesak i to je prvi put da sam se ja s njim upoznao. To je bila 91. godina, znači ja sam da imao 7 godina i kasnije zanimljivo je taj čovjek radio televizijsku pjesmu, znači pjesmu za televiziju, pjesmu za Eurosong i to 2009. godine. A taj isti čovjek me vodio pratio na tom dječjem festivalu 91. godine. Tako da, je dosta godina u muzici. I što reći, muzika me prati ja muziku svuda i eto, mogli bi se stvarno vraćati do 91. Znači to je skoro pa 30 godina, prije 29 godina, ja sam počeo, recimo to tako. Tak, pohađao si glazbenu školu Josip Hac, gdje si učio svirati gitaru, klarinet i klavijature. A ne kriva informacija, ja sam u osnovnoj školi Josip Hac svirao prvo klavir godinu dana, nakon toga sam svirao klarinet 6 godina. Tako da to je bila neka kriva informacija, klavir godinu dana pa klarinet 6 godina, znači u tom periodu osnovne škole. Nakon toga u srednjoj školi sam se bacio na učenje klavijatura i to mi je nekako, kako bi rekao, od tada sam samo kod srednje škole. Naravno da sam se savjetovao sa stručnjacima na području klavijature i klavira, da sam kupio iz svih raznih stilova sve oblike, sve te neke glazbene žanrove koji su utisnuli u mene, ali to su ti neki počeci, osnovna i srednja škola. A još je i poznato, gdje sam iščupala, da si studirao teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu i sam si, to sam pročitala u medijima, si na početku studija razmišljao i da se zarediš, no prevladala je ljubav prema glazbi i prekinuo si studiranje. Eto, što se dogodilo da je došla ta prijelovnica, da je ipak prevladala? To je jedan taj fakultetski period, naravno da svi ljudi u tom periodu imaju razne te utjecaje koji ih oblikuju. Tako da sam i ja bio, imao sam razne i druge afinitete, osim samo muzike. Naravno da ti afiniteti kao svima nama i dalje žive u nama. Bila to muzika, bilo to neka ljubav prema nečem trećem. Tako da sigurno, ljubav okolnosti bila je u to vrijeme mene, pa eto. Zbog toga je ta nastala koja je i ostala do dan danas u medijima i zbog čega me ljudi pitaju o porijeklu toga i porijeklu. Je li ti ponekad žao što si odustao od teološkog fakulteta? Pa nije u tom smislu, onda sjećam se, to je bila godina 2011. Ja sam probio 5 godina, tako u to vrijeme sam se stvarno zarađivale dobre pare od muzike, tako da s obzirom kad se pogledalo u prošlost, koliko je tu na primjer bilo iskustava, putovanja, nastupa, ne mogu reći da mi je žao, naravno i da nekakve beneficije i nekakve dobre poteze još i danas sam blagoslovljen njima, jer sam ih u muzici povukao u tom periodu. Moram ti priznati da ima par godina kada sam te u prolazu vidjela i to ni manje ni više nego u kinu. u jednom mislim da je to bilo u areni centra, ako se ne varam. I ja je valjda to Igor Cikrov? Da, pa sami se niste javili. Ja volim sa svima porazgovarati na ulici i to, evo danas sam baš pitao nešto i ima se jedno zanimljivo iskustvo, onako, gospođa me pitao sam jednu gospođu Pljač i onda ona mene pitala zašto vi mislite da ja pustim, pa ja kažem pa izgledate mi malo živčano, izvinite. I onda smo tako nastavili pričati, da je jedna druga pa znate pa ja, joj Bože nemojte me, pustite me. Nije to. I onda tako, u svakom slučaju sam dosta spontan i volim sa svima i naravno i sa ljudima koji me spontano onako sretnu i pozdrave, tako da dosta sam komunikativan po tom pitanju, trebali ste me pozdraviti, da pa.
Da, horoskopski blizanac, šta drugo reći. Jesi baš u tom štimungu, je li prevladava taj znak nad tobom, onako, komunikacije, vrckavost? Mogli bi reći da, ima tu nekih jedan i drugi blizanac, jedan želi jedno, drugi želi drugo, ali pomire se oni uvijek na prije ili kasnije. Da, imala sam ja simpatiju školsku blizanca, znam kak je to. Dakle, godine 2007. Na poziv voditelja Klapet Sambi postaješ njihov član i debitiraš na Splitskom festivalu gdje osvajaš nagradu za najboljeg debitanta. Da, istina, da. To je bila ta 2007. godina, jednostavno period kada sam pobjedio kao najbolji debitant. U žiriju baš se sjećam, bila je Jelena Rozga, Tomislav Mrduljaš, Hari Rončić, Teni Kazinoti bili su u bivšem hotelu Lav u Splitu, zapadnoj obali. I sjećam se koji danas, pjevao sam Bilo moja i pobjedio sam na tom danskom natjecanju, čije finale bilo u klubu Vanila u Splitu. Znam gdje je to. I eto, nakon toga dobio sam upad na Splitski festival kao debitant i eto, spletom okolnosti, gospodin Rajner Kraljević sam bi me primijetio i predložio mi je suradnju oko godinu i pol u toj klapi do same operacije. Dakle, spomenuli smo operaciju Trijumf i ispao si iz tog showa jer je, eto, nažalost, Vukašin Brajić dobio, eto, više glasova od tebe, ali eto, dao si, to ipak tako mora biti u natjecanju, mora jedan pobijediti, to je tako, jel? Ko da više, eto. To je tako, ali više toga i ne razmišljam toliko o tome, da pače nije mi bilo žao. Znate šta, da ste šta god da radite, ne možete uvijek biti pobjednici, ali morate dati sve od sebe i onda vas jednostavno život po nekakvom flowu odvede na vašu pravu poziciju i vi eventualno isplivate. Tako to obično bude. Ako naravno radite na sebi i znate gdje idete. Reci mi, koja ti je bila najbolja izvedba koju si u šovu izveo pjevački? Pa znate šta, ne sjećam se toliko sad toga. Nemoj mi sa vi, još sam mlađa. Bilo je tu nekakvih izgleda tipa Conte Partiro i tako, bilo je Poludeću, ova pjesma od Olivera Mandića. Bilo je toliko pjesama, ali evo, znate šta, ja vam radim sad, vam na jednom divnom, ne američkom, nego njemačkom kruzeru sa 8-piece bandom, naravno to redovito objavljuju na svojoj stranici i mi u 2 mjeseca imamo 65 šovova. Tako da je to toliko pjesama i vrhunskih izvedbi, uopće taj dio uspoređivati sad, na primjer, sa 2007. gdje sam bio još mlađi i gdje sam još možda nisam sazreo toliko vokalno i muzički. Ali definitivno i u tom showu bilo je lijepih nagovještaja to nekog talenta i entuzijazma. Kasnije opet došao do nekog izražaja, jeli? Možda ajde Conte Partiro je bila moja dobra izražaja. Evo, nakon tog showa izašla je jedna lijepa suradnja, ni manje ni više nego jednim od mojim jednim najdražim kantautorom i producentom Tončijem Huljićem. Jesi očekivao suradnju sa Tončijem? Da, pa da, ta suradnja je došla spontano. On je već bio u Beogradu u tom periodu 2008. kraj 2008. i njemu su ponudili da bude u žiriju. A pošto smo mi iz istog grada, to je neko došlo spontano. Na samom kraju tog šova i on me simpatizirao kao svog favorita, jeli, za vrijeme tog šova. Na kraju šova on je rekao da ima tu želju da bi možda prijavili, poslali pjesmu na Eurosong, na Hrvatsku Doru.
zašto ne, zašto ne bi, pokušajmo, pa ćemo vidjeti i imao tu jednu simpatičnu pjesmu Lijepa Tena i tako da sam ja prihvatio tu ponudu, zajedno smo se neko odlučili, bilo mi je drago u biti šta me zamiješio, ponudio mi tu suradnju, da. Kako je surađivati sa Tončijem? Pa znate šta, on ima specifičan način razmišljanja, on je jedan veliki profesionalac i on ima tu jednu žicu i vibru da vidi uvijek dalje, da posloži kockice na takav način da to uvijek ispadne u najboljem svjetlu i stvarno je bilo lijepo surađivati s takvim čovjekom i učiti od njega. I mogu reći da sam dosta ovako naučio generalno i o životu i o muzici, o produkciji i o tome šta je bitno, šta je bitno i jedno u svakom slučaju veliko to može. Koji ti je najbolji savjet dao o glazbi? Pa bio, evo da vam sad šta mi prvo pada na pamet, rekao mi je jedanput, evo, kaže, nije hit ono što je toliko dobro, nego hit je ono što je prihvaćeno. Eto, to je jedan od dobrih citata od njega što sam zapamtio. Rekao je jednostavno da ljudi hit, a ne muzičari toliko. Tako da, eto, to se sjećam da jedan put rekao, mislim da je to mi je onako ostalo u sjećanju. 2009. je bila stvarno uspješna za tebe, odnio si pobjedu na Dori sa Lijepa Tena. Kakav je bio taj osjećaj odnijet pobjedu i predstavljati Hrvatsku na Eurosongu? Znate što, meni je bio predivan, stvarno. To je bio jedan predivan osjećaj i na neki način, pošto je ta Dora bila dio tog intenzivnog pojavljivanja u medijima 2009. A i samim tim što neko nisam pobjedio, mnogi su pritom, ta pobjeda mi je nekako bila kao kompenzacija za neosvojeno prvo mjesto na Operaciji Trijumf. Tako sam to neko shvatio, mislim u nekoj kako se kaže, u nekoj pravednosti. To ja osobno tako doživio, naravno, ne mora to imati nikako. Ali bilo je jako lijepo, jednostavno, bio sam dosta mlad, ta situacija je jednostavno nešto što te jednostavno nosi i možeš i život ponekad lijep. Da, kako si... Igor bio karma, eto, stao mi je mozak, hvala ti Igore Imenjače. Pozdrav Igoru. Reci mi, kako ti je bilo iskustvo na Eurosongu? Je li bila trema kad si u polufinale išao, je li ono noć prije bilo, hoću ja to dobro izvesti, hoću dobiti dovoljno glasova ono za da se proguramo u finale, ono kako nije lako biti na Eurosongu. Da, kažem vam, to je jedan veliki presing iz mnogo aspekata. Jedan aspekt je zadovoljiti sebe, zadovoljiti svoje producente, oni koji te podupiru, jednostavno zadovoljiti vlastitu publiku, vlastitu zadovoljiti internet, dobiti pene i opet biti svoj. Tako da jedan opet na lanac neke sreće, to je opet neka igra na sreću, ne znaš biti na uspješno svi faktori. Jednostavno, bilo je tu dosta je tu bilo i onako i treme i neka vrsta neizvjesnosti i velika je to publika, znate, to je 46 europskih zemalja je nastupalo na samom Eurosongu i definitivno prolaz u finale. Meni je žao što se nismo plasirali još bolje, ali možda drugi put. Nastup je bio fenomenalan, vokale nisi mogao bolje naći od Andreje, od drugih. Ko je još bio od Andreje? Darija Hodnik, ko još?
Tako je, bilo je 4 cure iz Zagreba, iz ansambla Lido je bila jedna djevojka. Sad da vam kažem, ne znam, onda gospođica Čabraja, ona je bila... Da, Ivana Čabraja. Tako je, pa gospođa iz Rijeke, je bila cura onda. Mislim, zaboravim sad ime, da me sad pitam, čak se ne mogu sjetiti, pa se me sad zatekli nespremnoga. Ne mogu sjetiti točno imena, ali evo, šta kažem, bili smo divan jedan, kako se kaže, tekstet, je tako? Da, 10 godina je prošlo od tada. Imao si jedan divan nastup, čak su te proglasili i jednim od najboljih vokala koji su tada pjevali od muških. Da bi rekli da stvarno znaju kako pjevam. Kažem, da bi rekli da kako pjevam. Šalim se. Kakav je bio osjećaj u finalu, kad sve napeti trenuci, ko će odnijeti pobjedu, ko je tebi davao najbolje savjete u vezi toga? Koliko ste se pripremali za taj nastup, što ste sve te ideje koje ste smišljali? Da, probe su bile intenzivne, definitivno. Znači, mi smo se pripremali u Hrvatskoj, naravno ja i Andreja posebno. Onda smo se pripremali u Zagrebu. Imali smo probe sa plesačicama u Zagrebu, koje kasnije nisu bile. Imali smo probe gostovanja u Sloveniji, BiH, ja i Andreja specijalno. I naravno pripremali smo se u Rusiji par dana posebne probe uz sve generalne probe u samoj areni, tako da bilo je tu dosta Tko je tebi bio favorit od kolega predstavnika koji su tada bili u finalu? Ko ti je onako bio Od svih su mi bili favoriti Sakis Ruvas i grupa Regina iz BiH. Oni su bili su mi favoriti, da. Tako da jednostavno oni su mi neko baš bili favoriti. S druge strane sam se intenzivno družio sa gospodinom prijateljski, ovako sa Aleksandrom Jubankom koji je osvojio prvo mjesto. Ribak. Da, Ribank, da. I kada je bilo vrijeme, znači tih par dana prije Eurovizije, bili smo zajedno na preskonferenciji i on je jednostavno rekao da nema šanse da uđe u finale. Ja sam mu rekao da ima dobru pjesmu, nema šanse. Kaže, znači kad sam kući. I nakon je pobjedio. Da, sjećam se kad je krenula pjesma i odnio je pobjedu i Eurosong se seli u Norvešku. Evo, nakon 10 godina, evo kako ti malo sagledavaš taj Eurosong? Evo, nažalost ove godine zbog ove pandemije Damir Kedžo nas neće predstavljati, tako je odlučio HRT. Jako mi je žao. Kako si ti doživio Eurosong? Svi kažu da je to malo počelo biti prekičasto, da ako nemaš dobar PR, da ako dobar marketing, dobar medij, da bez toga ništa. Evo kako je to tvoje iskustvo? Pa znate šta ću vam reći, taj Eurosong je jedno specifično natjecanje, jedan specifični festival. Prije 30-40 godina on je bio do drugačije narave, drugačije prirode, glazba, mentalitet, sam karakter festivala se promijenio, neke stvari su drugačije. Ni meni se neke stvari možda ne sviđaju, ta jednostavno pretjerana nakićenost koja postoji, to je istina, ali to je tako jednostavno. Svako želi u tim trenucima i jednostavno ta efekt kiča mora sve tiče i glazbe i scene.
ima i ekspresija raznih facijalnih, sve to skupa. Tako da jednostavno tako je, to je tako. Ko voli nek izvoli, a naravno da uvijek koji su nezadovoljni. Jednostavno nekad se stvari trebaju prihvatiti tako kako jesu. Što se tiče i ovogodišnjeg Eurosummita, je žao zbog njega što on neće imati priliku sebe promovirati zemlju. Mislim da je bio jako dobar i svidjela mi se i njegova pjesma, svidio mi se njegov nastup. I generalno drži mu stige i da u daljnjoj karijeri. I žao što on neće predstavljati Hrvatsku ove da. Eto, zato ja držim fige da malo sa Tončem popričaš pa na godinu prijavi se. Je li imaš želju ponovo se prijaviti na Doru? Da, imao bi želju opet ići na Doru i volio bi opet ići na Eurosong i odvesti Hrvatsku, sve do pobjede. Eto, neka Tonči ti napravi pravu pjesmu i melem za uši. Osim toga, u tvojoj karijeri imao si divne suradnje, a jedna je također bila sa grupom Magazin, što se sada otvore nebesa. Kako je došlo do suradnje? Mislim, bilo je očito pošto surađuješ sa Tončijem, pa onda je očito da će pasti i neki duet, jedna jako lijepa pjesma. Kako si uskladio sa Ivanom? Pa znate šta, ta pjesma toliko je neko jaka da ja i dan danas dobivam pozitivne komentare i komentare koliko je ta pjesma utjecala na živote ljudi. Evo, baš sam prije par dana dobio poruku od jedne osobe koja je rekla da je preminula nedavno i da je njena majka ušla u sobu kad TMC-u vrtila pjesa i da kad je čula tekst pjesme da je rasplakala i da je pozitivno na oca i jednostavno da su to jako emotivno i ona su na mene javila i htjela, eto. Tako da ima, na primjer, dosta tih stvari koje vrti, narod je zavolio i što reći, ja isto volim. Tu je suradnja i sa klapom Bunari, Čača moj. Kako je došlo ja inače isto sam ljubiteljica klapa, kako je došlo suradnja sa njima? Ma znate, to je došlo spontano, ta pjesma je došla spontano, oni su iz istog mjesta odakle sam ja, iz Vodica, mada ja ne živim u Vodicama, ali tu sam povremeno i ljeti sam tu. Došlo je jer smo iz istog kruga ljudi, poznajemo se međusobno i jednostavno kada je došla lijepa, dobra pjesma koja je osvojila mogućnost da bude na Splitskom festivalu, zašto ne? Vidjeli ste spot, dosta, pjesmu su mnogi prepoznali, pjesmu i danas pjeva i jednostavno lijepa stvarno je. Pjesma je pjevala na Splitskom festivalu, bila je u finalu Splitskog festivala, nije pobjedila, ali je i dan danas rado viđen i slušan na radijskim postajama i u live svijetu. Osim toga, tu je bila i suradnja i sa Anom Đuderijom Sučur, kojim ste izveli pjesmu Slučajno, je li tako? Tako je, istina. To je jedna pjesma koja je jedna možda od mojih najdražih pjesama, i vokalnih, i produkcijskih, i po spotu, i po nekoj energiji. Mislim da je najdražih pjesama, slučajno. Eto. I zatim tu je i suradnja i sa Bojanom Delićem, koji ste napravili i izveli pjesmu Kraj mene si ti. Kako je sa Bojanom došla ta suradnja? Pa suradnja sa Bojanom Delićem došla je spontano, zato što imamo zajedničkog menadžera u Crnoj Gori, kojeg ja i često ispavam i zadnjih 10 godina sam bio mali milion puta u Crnoj Gori i svirao dole. Tako da je jednostavno ispala spontano i što mogu reći je
eto, nažalost, aranžman je napravio pokojni Remi Kazinoti, tako da on stvarno misli da je napravio odličan i eto, Bojan i ja smo snimili tu pjesmu u Zagrebu, sjećam se, i stvarno na balkanskim, na XU radio postaje, stvarno jedna lijepa pjesma. Jučer sam pogledala jedan video na YouTube-u koji ne da me oduševio, nego me rasplakao. I to jedna pjesmu od najboljeg filma kojeg obožavam, a to je Dirty Dance, a ide ono, molim te, otpjevaj taj dio, početak. Moram taj dio čuti. Izvinite, tu sam u beach baru pa je malo je sad gužvica. Recite mi, jesam ja pjevao ili? Da, Fireworks. A, to je moj band, da, to je moj band, tako je. Pogledala sam ga jučer i ja onak, šta je ovo, po Bogu? Da, to je jedan inozemni projekt koji radim sa svojim bandom Fireworks i jedan jako ozbiljan projekt kojim se bavim već 3 godine i eto, možete vidjeti, ima produkcija, njemačka produkcija, vidjeli ste sve linku. Izvinjavam se, možda ne bi sad pjevao, evo imam tu jedno društvo, pa ako je moguće da. A dobro, ali kad sam čula nisam mogla vjerovati da možeš tako duboku lagu otpjevat, evo kaže, zri, the show must go on, opa, da, tu si pjesmu isto pjevao. Imamo, Hrvatska ima tako dobre talente, stvarno nema se tu šta govoriti. Kako ti je to bilo iskustvo u tom, kad se u tom show se nastupao? Kako se zvala djevojka koja je, odnosno kolegica koja je s tobom pjevala taj duet? Da je Sara Tašović, a sada vam nabrojam bend, mi još surađujemo, naravno, mi imamo ugovore po cijelom svijetu i onda jednostavno kako nas zovu, tako odemo na mjesec dana. Tako da je to jedan projekt traje kontinuirano. U Hrvatskoj sam jedan period, pa onda idem u zemlju i to je jednostavno jedan projekt koji traje, a sve materijale stavljamo online. To se vidi da je odlična produkcija i da su show tečeni i da to jednostavno ide. I to mi je stvarno veliki užitak raditi sa njima na velikim policama i osjećaj koji stvarno rijetko se može doživjeti. Stvarno, ja sam se stvarno oduševila, jesi kad pogledao Prljavi ples? Jesam, kako ne, pogledao sam, ne znam koliko puta, ali pogledao sam definitivno, upućen sam i sve pogledao sam. Uvijek kad dođe onaj kraj, kad krene ona muzika, Da, emotivno ste vezani za to. Da, stvarno je Patrick Swayze, dakle, što se tiče singla, izašlo je jedno pojačanje, znači nešto novitet, izdao si novi single koji se zove Ostani, evo pa nam reci malo tko je na tom, na toj pjesmi sve radio. Znate šta, pjesma Ostani je pjesma koja je došla skroz spontano. Naime, pošto sam ja prijatelj Marcela Benzona, bivšeg pjevača grupe Tutti Frutti, ima par mjeseci da me kazao mi je tu jednu pjesmu i totalno spontano je čak i eto, ona izašla ima par dana i sada nakon ove pjesme ja najavljujem niz od 12 pjesama i 12 novih videa će biti dostupni široj javnosti. 12 pjesama i 12 brzo pjesma, to je jedno možda mjesec dana, tako nešto. Da li ćemo te vidjeti na nekim festivalima, CMC festival ili Splitski, on se održava sad ovaj vikend isto pod distancom, ali
na CMC-u valjda nešto, valjda te očekujemo vidjeti u još jednom divnom izdanju. Znate šta, ove godine neću ići na niti jedan festival, prošle godine sam bio na Splitskom festivalu i ove godine ću napraviti malo pauzu od festivala pa idemo sljedeće. Jednostavno, sezona je jaka i nemam vremena jednostavno da odvojim tjedan dana za sami festival, ima dosta nastupa i dosta napravite ovdje. CMC festival isto se malo odgađa do jednog perioda isto. Tako je. On se isto odgađa, ne znam sad kakve su stvari, mislim da će biti u 9. mjesec, da će biti CMC festival. Tako da definitivno vidit ćemo, ali ove godine neću ići, možda sljedeće na CMC festival, da. Znači očekujemo još novitete. Gdje te se može ovo ljeto vidjeti na nekim nastupima koje održavaš, koje imaš već zaplanirane? Pa evo što imamo planirano, imamo sada evo večeras su Bilice, prije tjedan dana bio sam u Rogoznici na trgu, onda i bili smo diskoteka Makina Vodice, prije biće opet diskoteka Makina 2 tjedna u Vodicama, to su nekih kraćih nastupa, onda Klub Gardens u Međugorju, to se sad mogu sjetiti, trebao bi pogledati u Rokovnik, ali definitivno ako ste blizu Dalmacije, ako vidite plakat, definitivno. Reci mi, koji više voliš žanr, klapu ili onako pop? Koji ti je onako u tvom stilu? Koji bi odabrao? Pop je moj izričaj, tu se stvarno dobro snalazim u Hrvatskoj, a kad sam vani, to je rock i funk, tu se isto jako dobro snalazim, samo to kad pjeva na engleskom. Ne mogu neke stvari koje su na pjevati na engleskom, nego totalno neka nova ličnost. U hrvatskom žanru pop, da. Reci mi, koji ti je bio onako glazbeni uzor u toj tvojoj mladosti, a i u karijeri? Sad malo je komplicirano pitanje zato što bi to trebalo podijeliti po nekakvim etapama i po nekim fazama odrastanja. Bio klinac, tako definitivno to su bili onako Goran Kara, Julian. Kasnije već malo Elton John, pa je to Michael McDonald, ne znam da ga znate. Sada piše Phil Driscoll i možda, mislim slušam svašta, ali recimo, taj Phil Driscoll mi je Eric Clapton. To mi je onako sad nešto što se stalno vraćam i što iako nema veze sa trenutnom tipom glazbe. Šta voliš ovako u slobodno vrijeme poslušati od novije glazbe? Koji su ti onako sada neki novi mladi glazbenici onako najefikasniji, koji zaslužuju mjesto na estradi? Ako budem iskren, Marina, pošto ovo radim 20 godina, stvarno je malo muzike koji se baš istinski radujem. Jedino što mi je neko ostalo uvijek isto i mogu se nečemu radovati Oliver. To je nešto što uvijek ostaje i bio na Ljasci, bio u Hrvatskoj, bio bilo di. To je totalno originalno i što ostaje, što se mogu ne znam, kad vidim ove nove pjesme koje izlaze, nije to baš nešto što previše slušam. Više traži neke vječne vrijednosti koje su u pjesmama i koje su u pjesmama muzičara. Pronađem to pjesmi, onda me to neko zadovolji. Ako nije, on čini mi se je prolazno pa me ne privlači to. Znači večeras si u Šibeniku, kakvu atmosferu očekuješ? Pa znate šta, s obzirom na koronu i to, ne mogu predvidjeti da će biti spektakularno, ali evo, tradicionalno smo nastupa u Šibeniku, odlično, tako da trebalo bi biti, ako ne, malo, mada, eto, ima dosta koje su, nisu baš stvarne za ugostitelje, barem ovaj dio.
Dragi Igore, neću te više zadržavati, s obzirom da ti sada stižu probe, mora se grlo uvježbavati, tako da eto, Igore, hvala ti na odazivu i stvarno puno sreće na glazbenom putu ti želim i očekujem da te još jedanput vidimo na Dori i sretno. Hvala lijepa Marina, evo na pozivu, pozdrav svim vašim gostima i vidimo se nekakav drugi put u nekom drugoj aranžmanu ili ne znam, ako me vidite sljedeći put u kinu, definitivno javite se ili u Arena centru. Definitivno javite se, to vam preporučam, da nemojte oklijevati. Vidjet ćemo se mi na kavi. Može naravno. Igore, uživaj, dragi Igore. U budućem radu. I ja tebi želim na glazbenom putu. Igore, hvala ti puno i lijepi ti pozdrav i uživaj u ljetu. Hvala vam lijepa. A mi se, dragi gledatelji, vidimo drugi petak gdje nas očekuju isto također. Hvala vam.